Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Extension ning CMAR, formal ng biklat king syudad Mabalacat. Asahang mabawas ing mabayat at trapiko king city proper. LGUs king Central at Northern Luzon, tutol king pamanyaraning kalangitan sanitary landfill king Kapas Tarlac, kukulay king DNR na korkula ning problemang posibleng idala nung ipasarayang pasilidad. Angeles City Government kinilala reg top 30 taxpayers pepasyaging maragulay ang Bagdareti karas king serbisyo kareng tao. Kapitan PG Ponce ng Barangay Balibago, Angeles, pasik na nga ning peace and order king lugal. Baka alerto na rin personnel at mobile patrol para king seguridad dareng memaryo. Litrato ning niyayaliwang pa mga nakapampangan, binida, king Manyaman Festival. Visual storyteller Gerald Gloton, peg maragul ring koleksyon ning litrato, apapakit, king kasalesayan. Ayaw pa oras kabalen. Kaya taming mabilog ang pwersa ng One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanoon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kilubling paruminggo. Yako po ibenigin to at iti ang News Force Pampanga. Bang mabawas ang mabayat at trapiko kay city proper ng siyudad Mabalacat, alternatibong dalan ng binuklat keti, yapin ng extension ng Clark Mabalacat Angeles Road o CMAR, apalwalking barangay San Joaquin, ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Maya pabalita king publiko, lakwas na kareng motoristang magbiyahi ibat Clark papuntang Mabalacat o kaya naman vice versa. Nginingabak ni Biyernes, May 10, formal na nang binuklating extension ning Clark Mabalacat Angeles Road o CMAR papunta king barangay San Joaquin Mabalacat, palwal king MacArthur Highway. Kaya kalayo ning pamamuklat ning alternatibong ruta ing mabawas ing mabayat at trapiko king city proper nung nukarinyeng palengke. Many muna king opisyal na pamamuklat ning Extension Road, din na Mayor Crisostomo Garbo, Presidente at CEO Attorney Agnes VST de Vadadera ning Clark Development Corporation o CDC, Board Member Benny Hoxon, reng opisyalis ibat kay Department of Public Works and Highways o DPWH at reng barangay kapitan ng poblasyon ng pong San Joaquin. Yung objective natin dito sa ano na yon, yung ginawa na daan na yon, yung ating pinasanayan, unang-una para sa mga workers dito sa Clark na. And number two, yung mga commuters natin coming from the north na dumadaan sa ating Manila North Road ang tinatawag dyan yung MacArthur Highway. Dahil nga ngayon, yung mga light vehicles going through Clark, they can pass through San Joaquin na lang. And ang solusyon kasi sa traffic, kailangan i-spread mo yung mga dinadaanan, hindi lang iisa. Atin niyang 1.59 na kilometro ing kabaning Extension Road, Tuklo, king dinala na milyong pesos ing pondo ning Phase 1, kabang 33 milyong pesos naman king Phase 2. Ing City Government ning Mabalacat, ing megsilbing Project Coordinator, banga siguradong makumpleto ya ing CMAR Extension. During our dry run, nakita na namin yung medyo nakaresolba ng malaki sa ating mga commuters going to Clark. Kasi ang sinasabi namin, right now, yung sumasakay ng mga public commuters natin na sasakyan, medyo madali na rin yung pagano nila dyan, yung pagdating nila dun sa Mabalacat Gate. Papasalamat ako una sa DPWH, no?
at with Congressman John Lasatin and also the CDC leadership in supporting us yung kung paano natin matutulungan yung mga affected. Badwang 2017, inyang mibuklat yung original na CMAR, ang maulagang parti ng transportasyon, Amanog King Clark at Mabalacat. Samantala, belita na namang Mayor Garbo, ing bayong dalan ay ibuklat ngening Oktubre. This until October, we can open up yung yung Santa Ines at Lobola Connector Road. Yung dito sa may eastern portion natin, yung paglabas mo ng Santa Ines Toll Plaza, you can go directly na. Hindi ka na liliko to the left, going to the intersection. Again, if you will be going to Bamban and other municipalities in the north. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tutol na rin local government units King Central at Northern Luzon king planong isaraya ing Kalangitan Sanitary Landfill king Capas Tarlac. Ay ning balita. Ela pabor reng local government units King Central at Northern Luzon king plano na ipasaraya ing Kalangitan Sanitary Landfill king Capas Tarlac. King dokumentong ikwaning news team tuklula king 122 a representante dareng local government units o LGUs king Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pangasinan at Benguet ing memirmang petisyon kang Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga bang tutulan ing makasadyang pamanyara ning Waste Management Center. Makasadyang isara ing pasilidad kay batya kanong megdesisyon ing Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ing kayang subsidiary a Clark Development Corporation o CDC na enane kanu i-extend ing kontrata ning operator ning landfill ing Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC ang mapupusing partnership ngening daratang nga Oktubre. Agpangkareng LGUs amekiabe king petisyon maragulya kanu papiling Kalangitan Sanitary Landfill karasking pamagmando ning Regional Waste Management System nung nukarin 4,000 tonelada ning basura ing kokolektan aldoldo. Ing pasilidad mo naman kanu ing magdilidiling landfill king rehiyon makatuki king environmental standards at ikda lalam ning Republic Act 9003 o ing Ecological Solid Waste Management Act. Pigaga na kandareng manungkulan na nung misaraying pasilidad, aranasan kanu yung krisis king basura at posibleng magdalang environmental at public health risk kareng milyon-milyon na residente ning rehiyon. Kukulait lareng LGU na mamilatan niya ing DNR at ipatok nang ing makasadyang pamanyara ning piyugsyanan basura. Makasadya na laman kanong makiadwangan reng LGU king DNR at kareng aliwapang stakeholders bang pisabyan ing salukuyang estado ning waste management king Central Luzon. Dito, makabuklat naman ng istasyon ng GNN-TV 44 Pampanga king statement o pasyag ning BCDA at ning CDC dikil king issue. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Okay. Kaya kayo lang ang tabayanan. Angeles City Government kinilala reg top 30 taxpayers pepasyaging maragulayang bagdareti karasking serbisyo kareng tao. Kapitan PG Ponce ni Barangay Balibago Angeles, pasik na nga ning peace and order king lugal. Maka-alerto na rin personnel at mobile patrol para king seguridad dareng memaryo. Litrato ning miyayaliwang pa mga nakapampangan binida king Manyaman Festival. Visual storyteller Gerald Gloton peg maragul ring koleksyon ning litrato apapakit king kasalesayan. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. Selyado ing pamisan metong ning Pampanga Press Club at ning Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga Chapter kapambilataning pirmahan ning Memorandum of Agreement. Pakibaluan ning sangkan king report ng Patricia Mamangon. Ngening Miyerkules, May 8, pesinayan ng pirmahan ng Memorandum of Agreement pilatan ng Pampanga Press Club o PPC at ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga Chapter. Kayagnaning bula ng Media Forum ng PPC ketiking Swiss Hotel Clark. Many muna king pirmahan ng pamisabi, PPC President Noel Tulabot ating pamuntok ng IBP Pampanga Chapter ay Attorney Alejandro Buan. Kabang megsilbi na lamang witness keti, dina PPC Chairwoman Tonet Orejas at Angeles City Lawyers League Chairman Attorney Arnel Berato. Kabang atsula naman dina PPC Executive Vice President Minerva Arceo at Attorney Don Muli ng IBP Pampanga. Layo ning pamisan metong ning PPC at IBP Pampanga ing pasignangan ning karelang kanya-kanyang mandato ampong layon. Miyampang lang libreng legal saup o assistance reng abogado kim Pampanga kareng issue o kasong arapan dareng miyembro ning Pampanga Press Club ami kikaugnayan king propesyon bilang talapamalita o reporter. Lahat po ng mga kaso na nabanggit ay in the performance of our duties as journalists in the community o bilang mga mahayag, bilang broadcaster, bilang online content producer. Maging kasangganan naman ng IBP Pampanga ing Press Club, karas karang impormasyon at kampanya dapat ipayabot o ipabalo dareng abogado king publiko. Kabilang naketi ing advokasya laban kareng fake notary public at reng individual magpakilalang abogado. One of our so far yung mga recurring activities or projects ng IBP Pampanga yung pong ating continuing arrest and filing of cases against yung mga fake notaries Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kasado ing selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2024. Kaya katampakibaluan ning meging pamagsadya ning lokal na gobyerno ng San Fernando kasan metong ing pribadong sektor king report ng Patricia Mamangon. Opisyal na lang pepalwal king publiko reng listahan dareng aktibidad para king selebrasyon ng Fiestang Fernandino 2024. Ami kitemang ing saya at tetaga na kaya katamong akagisingan Fiestang Fernandino pasibayong balikdan. Tara na, tuki ka, kayabe ka, makifiesta 2024. Agpangking chairperson ng Fiestang Fernandino 2024 ay Councilor Cristina Lagman, piyabe lakanureng sadya ng aktibidad at maging reng bayong programa apakinabang nandareng Fernandino at maging reng papyalong magpa-throwback kareng kabalen. Deta pong sasabihan ming luma, burimila po kasing i-treasure, deta pong kaya katamong detang luksong sako, ang paboritang Palo Cebu, na maganap po ito in front of our City Hall. Kempong ka-fiestan tamo. So that is the new one na gawan tamo pong ini after the pandemic. Ang po detang ati-atiyan, ang tabayanan nyo na po, with the support of our schools. Deta pong karelang nandang awos kareta, detang
banda-bandada pong local bandas. Akitsula po, madumurot lang po king buong syudad tamo, kiti po king San Fernando, para po asabi na rin kaya katamong ka Fernandino, na apilda po kanuing kapiestan ngeni. Ing Fiestang Fernandino, sasalamin niya king mabanding kultura at tradisyon da rin taga San Fernando. Mipapakit mo naman kanuging selebrasyon, inggelingan, talento, ating creativity da rin kabalen. Every day merong activity. Despite of the extreme heat, we encourage everyone to support all the programs and activities of the Fiestang Fernandino 2024. Samantala, maragol na namang Mayor Vilma Kaluwag na balaos ing pamanigobra ning syudad bang mamye dissenting kapanintunan para kareng hanggang Fernandino. Ing tamo pong king city ing magdisan lang ring pong alang obra i-provide talangan pong employment. Kaya kapag sadya niya naman kanoing mutyaning San Fernando 2024 nung nuka rin 14 lang kandidata ring miligligan leguan. Pinaka-price mo for the cash prize po through the kakay po ng Ma'am Tina at saka po i-consular reps. So meragulya po, so i-announce niya mo later. And then po candidate, we have 14 official candidates. So others naman po make send lang. Kaso mo po, we are very strict and we follow po. Ratang talagang kailangan like for the age, for the height, para po when they come to katapong mutyaning Kapampangan, makalubla po katang age level da, katapong height. Kasi sayang naman po na if they want na maging title holder lang, kasi kailangan po mag-qualify katang height at katapong age da. So, makamis naman po karelay katang opportunity. So, the first runner-up will take over in cases. So, at least for this time, they are qualified with their height, with their age. So, everybody po, the 14 candidates are qualified. At chula naman king press conference na co-chairperson Herminia Villanueva, reigning mutyaning San Fernando 2023 Nela Marie Dizon, Ching Pangilinan ng City Tourism and Investment Promotions Office at Jane Malyari ing vice chairperson ning mutyaning San Fernando 2024. Iti naman ing calendar of activities para king selebrasyon. Ako po, Patricia Mawangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Maragul kanuing papel dareng taxpayers karas king pamagduang social services kareng Angeleños. Iyan ing pepasyag ng Mayor Pogi Lasatin, kayagnaning gena pa na Taxpayers Recognition Night. Ayon ng istorya ng Patricia Mawangon. Kinilala na lang ng city government ng Angeles City king pamanimunan ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. reng top 30 taxpayers ang maraguling kontribusyon king pamanatad social services kareng Memalen. Gera pa ning pamamia rekognasyon kareti keti king Grand Palazzo Royal king Ciudad Angeles inyang milabas sa May 9. Megsilbing guest of honor and speaker king programa idating presidente at ngayon ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ing metong kareng tuturing nga inspirasyon ng Mayor Lazatin karas king serbisyo publiko. Manualay Mayor Lazatin na dapat di na nustong pamagkilala ingagawan dareng negosyante ang mamayad ustong tax. Maragul kano ing ambag ning tax sa babayad dareti king revenue ning city government ayang gagamitan para kareng maulagang social services. Actually, ila pong mamayad kareng kakatamong buwis kaya namin po rin pamyatamong basic services karela kareng kakatang Memalen. Ngayon ba't po mo rin kareng kakatamong taxpayer yan? Tinanggap lang plaki ning rekognasyon reng top 30 taxpayers lalam ning kategorya ning sole proprietorship corporation ang pong real property tax o RPT. Binida na mo naman ng alkalde na pauli na rin takba nga patupad ng city government balaw sa matas in collection na rin local revenue sources king 68 milyong pesos para king real property tax at migit king 206 milyong pesos naman king collection ng business tax. Ay opo, maragulya po kita sing kakatamong tax. Sabi Kevin po nandin, 68 million po king kakatamong RPT, 206 million naman po king kakatamong business tax ing mitas tamo. Reti naman reng ni parangalan king Taxpayers Recognition Night.
Samantala, maswelo naman ng SM Supermalls ang kinilala bilang manimunang real property taxpayer. Of course po, priority mi po talaga keng SM na supportive tamo po keng city government and kahit tamo po, very strict tamo, keng pamamayad tamong tax at pag-comply tamo. Tinanggap yan namang galaling Converge Information and Communications Technology Incorporated, ang manimunang taxpayer king corporation category. Samantala, atsula naman king kaganapan din na Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, reng miyembro ng Angeles City Council, Chief Advisor IC Calaguas, Executive Assistant for Reyna Manuel at reng department heads ang pong pamuntok na reng opisina. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pagselebra ng Governor Dennis Delta Pineda at kapatid ay Maylin Pineda Kayabyab, ing karerang aldo ng Kebaytan, kayabereng kakaluguran. Silipan ng meging selebrasyon dareti, King Report ng Patricia Mamangon. Timan at kuswelo ing dala ng aldo ng Kebaytan ng Governor Dennis Delta Pineda apeg celebran kaya bereng kayanakan alalaban king sakit a cancer. Inyang Lunes, May 6, pegmasusyanan ng gobernador ing kayang birthday kaya bereng at 30 metong nga anak ating leukemia at 10 metong nga anak ating sakit king ate king metong nga fast food chain king Ciudad San Fernando. Buri na kanong Governor Delta, ing pagmasosyan niyang aldo ning kayang Kebaytan, king makabalduga na paralan, kaya bereng anak, ang malapit kano, king puso ning manungkulan. Kawani king food treat, memyaya namang 20,000 pesos iti kareng anak at aparting 5,000 pesos bilang parti ning pinansyal ayuda ababye balang quarter ning banwa ibat king provincial government kapamilatan ning Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Samantala, double birthday celebration mo naman ang genapan kaya king Laos Group Event Center para kang Governor Delta at kapatid ay dating board member Maylin Pineda Kayabyab. Keti, kinat muing event center kareng tinago na kaparang manungkulan at maging reng mata sa opisyalis ibat king national government kalupa ng House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat sa karangalan sa imbitasyon at napakasayang itong selebrasyon at masayang-masaya tayong lahat at buong Pampanga. Duit ka! Atsula naman keti reng lokal manungkulan king probinsya, reng negosyante, community leaders king selebrasyon. Kaya kayo lang ang tabayanan de mga paling balita king pamagbalik ling News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Metong apakamal at pamamiyapugi ang dinake ng Angeles City Government para king bayaning Kapampangan ay Josebad Santos kaya katang silipan ng meging kaganapan king report ng Patricia Mamangon.
Penny munandereng manungkulan ning Angeles City Government ing pamamie puge king bayani ning World War II ing dating Chief Justice Jose Abad Santos. Minampang lang sampaga reng manungkulan king pamanimunan ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king rebulto ng Abad Santos king harapan ning Museo ning Angeles. Lalam ning Republic Act number 8815 deklarado ya ing May 7 bilang Jose Abad Santos Day. Ameto nga special non-working holiday king Pampanga at king Angeles City. Bibay kay Abad Santos inyang February 19, 1886 king Ciudad San Fernando. Megsilbi iti bilang Associate Justice kilob ning alos meto nga dekada baya pinili bilang kalimang Chief Justice ning Korte Suprema at Acting Secretary ning Finance, Agriculture and Commerce inyang 1941. Samantala, at yun alaman king programa, di Vice Mayor Vicky Vega Kabigting, dina City Councilors Marino Banyola at Alex Injongco. Santo Rosario Barangay Captain Renato Cosme, Angeles City Tourism Officer in Charge Anilin Antonio Sugi, Kulyat Foundation Incorporated President Lincoln Baluyot, Arts and Culture Advisor Carmen Mactavish, at reng opisyales ning Jose Abad Santos Memorial Lodge number 333. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Dagdagan ng training para kareng personnel at rorondang patrol. Yan ang utos ng Kapitan PG Ponce ng Barangay Balibago, Ciudad Angeles, Bampasiklangan, ing seguridad king lugar. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Determinado ay Kapitan Joseph P.G. Ponce ng Barangay Balibago, Ciudad Angeles na pasiknangan ng seguridad ating kaligtasan dareng residente amanok nangan king lugal. King flag raising ceremony king Barangay Hall inanunsyo na lang kap reng niyayaliwang takbang at plano bang apanatili ing peace and order king lugal. Kabilang keti impa mag-deploy kareng 150 a miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS adinalan training ang pong seminar. Atin mo namang 50 personnel, lalam ning Task Force Kapayapaan at Kalinisan ang makatutok naman king pamaglinis king barangay. Kawanila pa reng 85 rehistradong street sweepers king barangay bang asigurado na malinis la reng dalan at alang makasumbagal kareng lalabasan. Binida na namang Ponce reng 7 non-government organizations ang magsilbing force multipliers para kareng barangay BPATS. Kabang atinla namang 5 saken aroronda bilang barangay patrol lakwas na bengi. Atin mo naman kanung adwang bayong tricycle magsilbing service ampong patrol bang mabilis ing pamanatad serbisyo kareng residente. Makasadyala naman reng ana mga motorsiklo aagamit kareng sitwasyon ng emergency at mabilis apamagsakoro. Sentro ning mensahe ng Kapitan Ponce ing ulagan ning pamisasan metong ning komunidad bang asigurado ing kapayapan at ing seguridad. Ginaradsyana mo namang kap na personal yang manimuna king pamagpatrolya at pamagdurot king Barangay Balibago bang asigurado na mitutokyan ning sistema karas king peace and order. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pag-celebrane ng Guagua Rural Bank o GR Bank ing 70 banwang anibersaryo nung nukarin. Kikilalanan niya iti bilang manimunang family-owned rural bank in Pilipinas. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. GR Bank, icon of stability, legacy of strength. Iti ing tema ng Guagua Rural Bank o GR Bank king selebrasyon ng karelang 70 banwang anibersaryo agenapan king Royce Hotel and Casino King Clark inyang Miyerkules, May 8. Katmuyeng Premium Tower Ballroom kareng bisita akabibilangan dareng partner stakeholders, kliyente, opisyalis ng gobyerno at rengkasan metong king komunidad. March 8, 1954 inyang mibayting Guagua Rural Bank ang gaking pagkatiwalande reng libu-libong kapampangan karaskig pisasabyang pera o pinansyal ang gaking dagulya ing kumpanya.
King salukuyan atineng a 25 branch ing GR Bank king mabiluga Central Luzon at metong king Quezon City. At ngeni kikilalanan niya bilang numero 1 family-owned rural bank king mabilog a Pilipinas. Ginuli siyang lagyo ing GR Bank karas king kayang pamanantabe kareng magumpisa at mga lating magnegosyo o retang saklo ning micro, small and medium enterprises o MSMEs kapamilatan dareng karelang loan programs. Well, matula ko at kilob na ning 70 banwa, pagsilbihan tala ding miyaluan tao, lalo na din pakakalulu, din kaya katamong farmers, din fisher folks, din microfinance, small and medium enterprises. So, matula ko pa check akit ko lang mamasensula namang kalupa tamo. So, kilob na ning 70 banwa, ila din kaya katamong sa sopan at sopan tala pa kendaratang banwa. Makanya mo naman, aban daragulya naman ng bangko at saka miyangat in karelang kabiyayan. Meg Silbine ang keynote speaker, i-Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Frederick Go, nung nukarin pinuri ni ing GR Bank king maragula kontribusyon king ekonomiya at king industriya ning banking. I'm sure that GR Bank's contribution to the local community here in Pampanga, especially in Guangua, is an immense contribution to the community and to the economy. Kapamilatan ng Rural Bank atin lakanong sandalan reng Pilipino at kabalen ang magnasang mitalakad negosyo. Of course, that's the most important part. Now, that's really the role of rural banks, to really provide the financing and to take care of all the financing needs of the micro, small, and medium enterprises in their local communities. Congratulations to GR Bank, to all the visionary leaders, to the management and the staff. Please continue your good work. Your community appreciates everything you've done for them for the last 70 years. Bibida na lang ng GR Bank reng miyembro ng Board of Directors akabibilangan dareng professional karasking aspeto ng banking, accounting, finance, law, education, business at marketing. Inya naman panalakaran ng Elizabeth Carlos Timbol, Chief Operating Officer at Senior Executive Vice President ng GR Bank na isundo ing pairala integridad, taglus-taglus sa innovation at pagkatiwala na bangko para kareng Kapampangan. Maging ing regular apaman niyaop king komunidad kapamilatan ng Corporate Social Responsibility o CSR programs. Yes, we continue with our CSR with financial literacy. We also help in the community, the underserved and the ITAs and the children that are abandoned. So that's we will be doing more CSR in the future and more innovative project for our clients so that we can help more clients, because right now we're so amazed because there's hundreds of thousands of clients and tens of billions of loans that we have already released over the past 70 years, and we continue to do more so we can help more MSMEs, farmers and fisher folks, the would-be entrepreneurs and the unbanked sectors. Meging makabaldugan niya naman ng selebrasyon ng anibersaryo king dinakeng financial donation ng GR Bank king Mother of Good Counsel Seminary. Kabang meging memorable naman ng panalwi ng selebrasyon king performance ng singer ay Angeline Quinto. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tuto king Balen, susuyo. Opisyal ng President king Nepo Center, king Ciudad Angeles, ing pamamuklat ning Regus. Pakibaluan niya iti king istorya ng Patricia Mamangon. At yun keti king Ciudad Angeles in kumpanyang Regus asaklo ng International Workplace Group o IWG at tuturing nga metong kareng mani mo ng workplace provider king yato. Opisyal ng pesa na yan ang inaugurasyon at pamamuklat ng Regus keti king Entec 2 building nganing Lunes, May 6. Makabuklat siyang kumpanya para kareng negosyante, freelancers at maging kareng working professionals sa maninton espasyo o workplace. In this Regus Nepo Center, we actually opened 268 workstations. It serves 35 rooms
private offices, and then we also have 2 meeting rooms, 1 large and then 1 small meeting room. So for Regis Center, usually it's a diverse portfolio of customers ranging from startup companies to global companies and anything in between. And for this particular market, we're actually eyeing on BPO customers, global customers who may want to have or adopt that model of hub and spoke. Kilob ning 30 banwa Amami Real Estate Solutions, kareng migit 4,000 lokasyon, kareng 120 abansaking yato. Balaos ng papalawakan ning IWG, kapamilatan ning Regis brand, ing operasyon king Norte kabilang pin king Ciudad Angeles. Kilala ing Regis king workplace environment para kareng modernong workforce at makasabi king sistema ning flexi work. So Nipo Center is actually a catchment area. It's actually within the mall. It has a transportation hub downstairs. So a lot of the workers for flexible workspace or hybrid workers actually wants to be able to access transportation easily. Aside from that, there's a lot of retail amenities within this mall development. So that actually helps in terms of attracting customers as well as retaining them. We also have the virtual office. So that actually allows anyone who, use the center address for business registration or mail handling. So you don't actually have a physical office, but you only have what we call the virtual office. So aside from that, we also have the memberships. So membership, any holder of that card can actually access any of our locations. Magumpisa yung Regis membership rates king 4,450 pesos balang bulan nung nukarin at inalang access ring miyembro king business lounge, kaya na ring amenities, business grade internet, telephone service, ergonomic furniture, printer ampong kusina. Kabilang kareng bibida keti ing 24-hour CCTV monitoring, maragula parking capacity, kombinyenteng transportasyon at masanting lokasyon ng lugar malapit mo kareng terminal. Mas welo naman ng presidente ng JDN Realty ay Rick Wilkerson, king bayong partnership kasanmetong ing Regis. For us, it means providing additional value to the tenants here at the Nipo Center and other potential locators who look for value and flexibility in a location. In this area, the idea of flexible workspace is relatively new, so we wanted to be one of the pioneers to offer that in Angeles City and set the trend for not just Angeles but Pampanga. Other people from around the world who want to do business in the Philippines and in Pampanga. And we think of this as the beginning of a bright future, not just for ourselves, but also for Angeles. Rete naman reng yampang nga serbisyo ning brand. Para ka ring interesadong abalo reng yampang nga workspace packages, malyaring makipag-ugnayan ka reng numerong areti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan de mga paling balita king pa magbalik ling News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco.
Kaya pa rin balitang dapat tamong tutukan. Libu-libong kabalen music lovers ing may kisaya king 9th Castaway Music Festival king SM City, Pampanga. Kaya katang silipan king meging kaganapan king report ang Patricia Mamangon. Libo-libong Kapampangan music lovers sing mitipon-tipon para king 9th Castaway Music Festival aganapan keti king SM City, Pampanga inyang Sabado, May 4. Our purpose is to bring joy sa mga customers natin. And every year, inaabangan po itong Castaway natin as one of the big summer events dito sa SM Pampanga. And we hope to continue that tradition every year. All-out performance naman nga enjoy daring menalbe kareng OPM bands at performers kabibilangan dari DJ Lunyo. Grabe yung Pampanga, parang iba yung energy talaga. Same last year, parang hinigitan pa nila parang pati ako nagulat ako, parang iba yung pagtanggap nila ngayon. So I really appreciate the energy, Pampanga. Maraming salamat. Castaway 2024, SM Pampanga. Napakalupit ng event na to. Thank you so much. May kisabi na laman rin kabalen, kareng kantada rin sikat a banda, kalupaning this band. Kahit sobrang ang init, given na sobrang init, nagstay pa rin sila yun. Maraming salamat, Castaway. Pampanga, thank you so much. Agsunta. Grabe po, sobrang nakaka-overwhelm at sobrang daming tao. At saka sobrang saya dito, grabe. Iba talaga dito sa Pampanga. Grabe yung hype, grabe. Tagusla pa mo rin king puso, reng hugot songs ning bandang Silent Sanctuary. Grabe, taon-taon talaga dumadami ang crowd dito sa Pampanga. Kanina mas wild talaga, sobra ng crowd. I mean, lahat ng kanta kinakanta nila talagang ang daming energy na nilalabas ng SM Pampanga crowd. Castaway ngayon. Maraming salamat po talaga sa talo. Kabang sinabelangan rin kabalen king kantang Jopay ning bandang Mayonnaise. Maraming salamat sa suporta. Pagpatuloy nyo lang yung pagsuporta nyo sa lahat ng mga musikerong Pilipino at napakasarap ng sisig dito. In Castaway, ing Banwa-Banwang Music Festival ning SM Super Malls, nung nukarin apiabe-abe lareng sikat a OPM bands at music lovers para king metong a summer concert. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kareng litrato pa mo, siguradong mga patakam na ka. Silipan tayo yung solo food exhibit ng photographer at visual storyteller Gerald Gloton king selebrasyon ng Manyaman Festival king report ng Patricia Mamangon. Kareng litrato pa mo, talaga namang mga patakam na ka. Retireng pictures o litratong kwa ning visual storyteller ay Gerald Gloton, ang makahilera king capital town ning Mega World, king Ciudad San Fernando, bilang parte ning selebrasyon ning Manyaman Festival inyang Huwebes, May 9. Akit king solo exhibit ng Gloton, reng kalutong pamangan. Iba't kareng niyayaliwang balen at syudad king Pampanga. Patuloy po nating sinusulong na maging opisyal na culinary capital o culinary heartland yung ating probinsya ng Pampanga. At syempre po, isa po ito sa naging advocacy ako. Simula pa noong actually high school pala ako talagang foodie na ako. So bukod sa pagiging isang foodie, ina-explore ko din yung mga culture natin dito sa ating probinsya.
Agpangking photographer, sasalamin kano king kayang koleksyon ning letrato, ing mabanding kultura dareng Kapampangan, partikular na reng pimama na naluto o heirloom recipe ay iba't pa kareng matwata mo. Number 1 po na ginagawa natin is nakikibagay tayo mismo dun sa mga artisan, sa mga chef, even sa mga tourism officer na nag-advocate at kumbaga patuloy na pinapreserve yung culinary excellence po natin. So from there po, kumbaga kinukwento din nila sa amin na habang nagsushoot kami kung paano nabubuo, like yung ating mga chef nila, si Aching Lilian, di ba? Pag nagluluto siya, nagkukwento siya. So from there, napupulot din namin yung mga kwento, yung mga history na isinishare din namin kalaunan sa ating mga netizens. Kareng litrato ng Gloton, alimu ing nyaman ing akakit ning mata, bagkus, reng kwento at storya king gulot na reng katakam-takam mapamangan. Lahat po ng ating mga outputs ay beyond visual stories ay meron, kumbaga may backstory po itong mga to. Kaya isa po sa mga patuloy po nating sinusulong is ma-promote dahil nga napakalakas ng influence ng social media sa atin po, lalo na dito sa Pilipinas, sa Pampanga. Isang share mo lang talagang marami ng ma-reach yung ating mga photos, lalo na itong mga kalutong Kapampangan natin na talaga namang binabalik-balikan ng mga ating mga kabalin at dinadayo ng ating mga turista. Kasadmetong nalang Gloton, kreng mamuntukan king Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga o ACTOP at reng local artisans, chefs, tourism officers, anya may buuyeng koleksyon na rin kayang letrato king exhibit. Sa lukuyan niyang Magobre Gloton, king Provincial Information Office ng Pampanga, sumasumangid na laman reng tatanggapan na national at international awards, kabilang na ning BPI Photography Competition, champion ning Grid Travel Series Photo Essay, Best Southeast Asian Entry king Kuala Lumpur Photography Awards at gold medalist king International Photography Awards. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo, king Balen, susuyo. Para kareng Kabalen, amaninton maluwala sa pipanganan, manapag Filipino at Kapampangan cuisine. Makabuklat siya ing bayong restaurant king Ciudad Angeles ing Lucia's Grill and Resto. Kaya katayang silipan iti, king report ng Patricia Mamangon. Kabayong Kapampangan Grill and Resto ing makabuklat ngeni king Ciudad Angeles. Yampang ning Lucia's Grill and Resto reng niyayaliwang kalutong pamangan na Kapampangan. Apanigurado kanong tumod king metikuloso at masela na panlasa dareng Kabalen. Ining pagmaragol ng Lucia's, pinitang ganaganang food na buri ko Kapampangan. Karakalang Kapampangan, pero kinombine mo yung Kapampangan and ganaganang Filipino food. And in AU papangan kang baleyo, like itang kaya aming pinakalugkog at tilapia. So you must try. Kasi usually de kakananita ka rin pibale-bale. So kaya yung iserve me kaya kayo na mapapawaw kayo kaya lasa. And in kaya kaming like kami rin sauce mi, rin kaya kami sausawan, from scratch gagawan milangan. Even in buro mi, kaming gagawa. And then itang pinaka-kay mi Kenny, itang kaya kami buburong kalamansi, na pwede yung isaus kabit keng pang-marinate ka ring fish. At the same time, pwede yung ikabit keng sauce na ni patis and toyo. So iting kaya kami sausawan ka rin barbecue, kareng like yung kaya katamong at kasi kami kaya kinamatisa na baka. So yung sausawan is patis and the calamansi is the best. So dakal ka apangan at the same time masaya ka. Bibida na mo naman ng restaurant ng maluwala sa alugal, perfect para kareng pamilya at may kakaluguran.
Usually naman kasi burita mo is maluwang yung place. So, anyang akiming place ay ini sabi ko kailangan makagalo-galo la rin mama nga. At the same time, homiyak ang family. At para karang kabalen na mumuli iba't abroad, sakto ya ing restaurant at yumuking kilwal ning Clark. Dinapi miya kining malapit kay Clark bang den kaya katamong balikbayan mo rin. Pwede na takmaning Kapampangan food na pwede dang yain karela. So, strategic kaya talaga yung place. At niya naman 4 na malwalas at mga ragul a VIP rooms. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Matagumpene nga kumpleto ng Pampanga Press Club o PPC in karelang Basic Journalism Training Program. Yening banwa bilang parte ng selebrasyon para king 75th anniversary ng aguman dareng Talapamalita. Ayon ang istorya ng Tricia Cruzado. Matagumpene nga kumpleto ning Pampanga Press Club o PPC ing mabilog a Basic Journalism Training Program para ngening banwa bilang parte ning selebrasyon ning 75th founding anniversary ning amanwang aguman dareng Talapamalita. Ngening Biyernes, May 10, dinakaya ing workshop king editorial and column writing a penimunan dari PPC President Noel Tolabot at Executive Vice President Minerva Zamora Arceo. Kawani Kareti, minuna nala namang miyampang training karas king pamanyulat balita, pamanyulat headline, copywriting, copy editing, feature writing, ampang photography classes, apemuntukanda naman ring miyembro ning press club. Tuklula king migit adwang dalan at 50 estudyante ang magsilbi bilang campus writers, kaya bereng advisors iba't ka ring eskwela king Pampanga ring may kinabang king training. Kasan metong king PPC Basic Journalism Training Program 2024 ing Department of Education ang po ing Royce Hotel and Casino. Ako po, Tricia Cruzado para king News Force Pampanga, balitang tutu king balen susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ako po'y Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuy. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo sa ipinakitang malasakit ng CSFWD na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito.
Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando. Ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at establing supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.